Danas je više nego ikada ljudima važno da putuju što sigurnije. Iz tog razloga u susret letnjim odmorima Generali osiguranje Srbija je plasiralo novi proizvod putnog osiguranja. Kompanija Generali osiguranje Srbija je za ovu turističku sezonu pripremila paket putnog osiguranja koji u sebi sadrži pokriće za infekciju COVID-19 do pune osigurane sume. Smatramo da trenutna je situacija takva da situacija sa COVID-om jenjava, ali mislimo da zaista nije za potcenjivanje i da je neko pokriće u ovom smislu itekako potrebno i ovog leta. Osim toga, ono što je novina ove sezone, to je da našim klijentima koji kupe kod nas polisu putnog osiguranja nudimo mogućnosti potpuno besplatne telekonsultacije, odnosno telefonskog razgovora sa srpskim lekarima u slučaju da smatraju da im je to potrebno. Na kraju, kao i svake godine do sada, u paketu putnog osiguranja nudimo i osiguranje domaćinstva za period trajanja godišnjeg odmora, odnosno putovanja. Od 10. juna 2021. godine klijentima koji kupe polisu putnog osiguranja Generali obezbeđuje pokriće bolesti COVID-19, uključujući sve troškove dijagnostike, testiranje po preporuci ovlašćenog lekara, smeštaj u izolaciji po preporuci ovlašćenog lekara, troškove povratka u zemlju prebivališta, bolničko lečenje, troškove lekova za vanbolničko lečenje i jedan kontrolni pregled. U Generali osiguranju naglašavaju da je svakako najvažnije i jedino odgovorno obezbediti sebi putno zdravstveno osiguranje kada idemo u inostranstvo, a imaju i poruku za osiguranike. Poželeo bih im samo prijatan odmor i da se bezbedno vrate kući.